situ. Te wasma ko te iwa busan da we kosi. Tesma be ko te igu bumbusan na kosu be kosi oktu. Mano usak no, if mi komi ko formano ina wa time teki. Tekanga prisiri. Tekanga prisiri. Gim sa salam sa sani fatok. Suma opogi gadu. Salon pirani fatok. Usra pete wolof de sanja tu ma abis kenki. Uno malip ko somoro abis kenka model. Lazy. Abuk musalam pirani ga de fasesti. Suma sa opogi mi. Against them suma disi roko ogri. Gade aksi suma opogi. Suma opogi de blaka manga ingi ko soda ordo. Wabim opo ko sorwa ordo. The biggest mafuno do wabim to no lazy. If suma sa tana bugi mi against them suma disi roko takrudu. Si suma napu te ko des masa roko takrudu. U konja no ko kosno ma u konja ko sorwa model. Onda dim no sori tamara mo de front word to pa brudu fiu. Unu u konja ko baru at doye fio te kofi no teki. At doye fio te kofi no teku ne ko dwengi no amanja. Gim Yeremia 8 verse 8. Gim Yeremia 8 verse 8 dapu. Unu konja ko so des ma fwa true. Onda trasma no dwengi den. Lazy. Abuku fu Yeremia 8 verse 8. The frere dem fesi. Si une frede no ama fesi. Bring it up. Une onda tu sap suma unu ne frede no ama fesi. Lazy. Because he made a you for lusu you. Hey, give fan of stress dapi. Na fan of stress or fan of faith. Let's fan of faith. Faith. First me be make you. Na your mama bere me be sabi you kaba. First gado make puru fu ya gado sap suma unukba. Une frede no ama fesi. Daro we going the ghetto wini pedes my do them or wickedness. Bring it up. So that true. Lazy. And first you be come up for the mama bere. Me be make you come Santa. And me be set you a party like you are prophetic in them Nazi. Kalau gado se tu le prophetic i des mafu. Ala de bloc rek rangu mis ref tanda petu. Sa ipsanga dewa. Ala de bloc da pauta oktu. En no te de machine mit nap jay preki de mas kreki de mais kreki. Wan furu fudu ba pal da san oktu. Lazy. Dan mi be taki. Ke masra gado luku. Me no ma taki. Because me de wa pikinege. Mama sabe taki gimi taki. You know musu taki. Me de wa pikinege. Because you sakona ala suma permisa send you go. Si gado se nu ko in the block da we commit des mafu a de block. Gado se nu ko de bradi pas we ko des mafu ja. Leni dorop na flanti des we konja we ko le des mafu. If you want take it. If you know wani argo da say. Lazy. And you sataki ala sani. Isi mi commander you for taki. Si unu etak sa script in a Bible. A script ta kwa manegre no maktul. That day na Bible. What made no mak kriti that day na Bible. Ino mak puru. Ino mak smoko. Allah is that day na Bible. No inom kisa wan da ilib atrawang. Inom kisa wan da ilib atrawang. Le paine acceptera batiman. So inom ma acceptera smoko ok to mi brother. Lazy. No frere. Them fesi. Because he made a you. For lusu you. So masra. Ye taki. Si une frede no ama fesi. No ama fesi une frede. U konja kole des mafu sumana deng. En pa dem mo point de sansa de duja. Wanta money sa we take by des mokosan ikas para mon dat day opo business ko hon. Ya opo business ko hon gim hose afir. Panaf e. Une frede no ama fesu konja kosorwa true. Il no da no lobe that live gi you. U konja kosor des mafu true. Let you see that soldier. Abuku for Zafir, verse 8. Here the word for Masra, Israelite Suma. Si atakum yera wortu Israelite suma de Israelisma na de black kamanga de ingi. Dara mi brother constant weta kanga de black kamanga de ingi wan abuku tal de Israelisma tan na de black kamanga de ingi. O tidena de ulasi uno samoro takawa uno na follow that. Lazy. Because in Masra, sa klagi dem suma disi libina in ida kondre. Daram ga doy klagi des may na kondre no. Daram puruk des ma fuwe dede. Luku mi den na 2 or 3 years khali la so young boy dede. Young me shay dede. Lazy. Because he worried not there. Si on that worried no de isra na no tu. On that do ko boro ko in one lay. Lazy. If usari hati
E fu da sabi fu gado na ini da kondre. Asabif gado no ja, wan ef asabif gado be ja, no fu bo go bait up asabat. Alaw bo ko wera franya duwe si unu werja. Alaw bo den ordo. Uno bo abif ko nab jay fu be sabawar hekto. Lazy. Nanga kosi, nanga lei, nanga kiri. Si kosi lei nanga kiri, dat day na kondre jasu. Kosi lei nanga kiri. Abla kama wasma amane arki posi takwasa na mai bigeli geri. To arki sana bos popu posi piki. Lazy. Nanga kosi, nanga lei, nanga kiri, nanga fufuru, nanga hurutu. Tem broko como po, e bruru, faro na tapu bruru. Falak brude faro tap brudu. Dat ne na gen fu de young boy no de ma predi sa duk guru sa duk. Am kleur sa duk de mai petanga de srefi. Am burti de mai petanga de srefi. Omdat waar heen no ja sabi no ja. Wa manga forsta no itino go petanga ma omdat amadanga atra kleur sa duk. Nooit heb je forsta no jogo petanga ma fu atra blok tak aye for the of you block. No block unabi. E planto na ko do sarala de osofu pura de block. Next block kamanabi. Asa so bina mo fono mo fu ekosisma herde. Ma next unabi. En a block kamanolo piera true. En une spanga sandati. Brude parata bru daram de young white de so gimi mi ani ha ina 20. Daram de young boy de to. Isap ome funu pano ma fanit fu. Om datu no saba ware hay. Família tem me gip tim wa shi me grab ti oktu. Pa puru fu no ma shi dep ti fu ada lasta grab tim. Tawe ko tay gwa tru da papa do fe ko si. Impreiti ta ko e karu ko nu da uteke prise mo le de trapolo ke karu yap yerde da we stress. Aso de mai karu to big man. Tay gwa FB ay luku de yap luku de ma. Luku de pingo am da tu maya busu a tap se yu ko moto ko foto bia. Tarowe ko leru ta kwa de ko nu. Hey, mi brother, if you want to respect you, to respect you say for si bia. Respect you say for si. If she mi bala aleliwe ko lelua model. She mataki e fufu, ma la ponto e hali. Yato, respect you say for si say fe ko nu. Da de ta folo ko respect you. Ibolokto, if ko ta you e ko kipiki. Wata folo no makote na ke ya mai sine ko kepki. Lazy. Jeremia Niga, first in a 20, because he did it, they come na in the fence. Olo dede ko fensre, ala de dor pupa blaka maita dede konda pa, ala de durti pewetang, dede no mo inkonda pe. Lazy. And I become na in the palace, for cutting them pikinegre puru na do say. Chip kot dep chinengre, tara ye shi baby dede no furu. Chip chinengre dede constant. Lazy. Nanga dem young man for them strati. Si de young man for them strati. De ya dip sa mep de young artist dede. Na wano mo dede na omep dem a dede to. Omep dem a dede to. Wan yo go napang wa gang ino sa sade mai se dem out drive by you yo go dede. And tell you that you want you say. Omep de young boy dede no. No, a moila kuwa opa dede no a young mai dede bia. Kim sani. Na spreken 1/10. Die spreken 1/10. Shalom Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can review all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Ano soma de young boy de dom da tuno sa bawari. Asabib gado no ja. O mai ko kalu ko nu da we pe mafia. Sai do abe mafia gi de wet ma di de wet ma pina de sama fu. Lazy. Spreken in festin, mi man pikin. If we them sondu suma carry you come, no gi yes in a them. If de sondu sa mai kalu nu de sama di na yo lawe, de sama do le libu ya sandi. Lazy. If we them taki, come na we, make we luru for brudu, make we gonna ki them suma, this is no abi foto, and this is no de do wat verkeerd is aan. Make we swari them libi, so like that de kondre. Make we swari them hair is king, so like them suma this is de go, na di da grebi. We sa fini ala sortu diri sani, and we sa fool them also for we, na nga wini sani.
Kom moksi nangawi. Mekiwi alamala adua moni saka. Mi mampiki no wakana ini dan pasi. Hori futu baka fudan pasi. Si daram unu no ine si patake yo going gange go dulolo san no. Wote dak oppo sukuro ko sorgui frau sorgui upci. Wote itak blaka mayawa ko unu etele makaru yap ne si pot de sandati. Tele makaru pingo ne si pot de sandati. Ma wade ri ko una de san yawe si pot. E yawa ko unu oppo te ki presi. That's right. Oppo te ki presi. Hey, omdat toen het ik pres mo so ruwa sa e fasna. Yes I agree to alo. Yes I agree to alo. What happened? If you period, you calculate, the man no respect you. The man no respect you. One side make them a be piru ede. In katibo de ma pides ma fu edef si de lek chinengre. Tade my car, hey boy, waka konjaso. Lazy. This is a defense ball. For me people, them picking a great coincidence. For a people most time, them chinengre kuisunu. First, they want to do what ogra strategy ma huipeng. No, taki ogo na kapchi. And that key yang afong. Can they say yabi spike taki na kapchi dati? No, chinengre ki gangan sama of me late. Nap chinengre kir bigi smato. On that na dep chi mai queen su isa side une so de ma for dem. Na de mai tro atu monster gunu ina lato. Asa sai kwetiti de na data utrongi tamara. Lazy. For me people, picking a great coincidence. And them umasuma, they busting at them tapu. Ate sa me grokoto, dan saptak na mi aupa be de basif mi auma. Nebe da leider. Man no na de pro dry de matapu, walo same day na kondre no. Dasan, oru yare doroto, anga kes, so kanam do kes. Da pro ta ke pino baya sanga kes, o pino bayu sam potiga oso ini ay towe yu. Da sa sama ude pina ba monda yu go fufu na de sutuiki. Da watama god buanga pro napi. A de pro e kwisi des mafu. Yata de pro e kwisi de mane. Hey, purup de ma de she play Batman ja na princha oso gi de pro. Princha oso gi de pro. And that way kolita afro no mak de basif you na leader you also. Peyero umalewe de basif wa manegre lu. Kim e korento elof diri. Uno manegre o opote ku presi mai funo do de chinangro pinsu plus de pro ko tapengu unu ya. Let's stop it. Abuku, voor een Korinthe 11 vers 3. Mi wani voor een sabidati. Dat hede voor iedereen mansuma de Christus. En dat hede voor de oma de man. En dat hede voor Christus de kado. Dus dat edep afro na man. Mati da model dry. Omdat dat blaka manga inguai teko pesi bia. Une teku presi. Une teku presu la sa warheid. Uno sapsana warheid. Daarom iedereen op takite lu kwa hendu stani felom yeshikane amai singi amai loba kapra ngwa bloom mateisha blaka makotwa klepisha amai mexo naika ma bigoni amai sama den kamai amai mekesogi na ma eji bala ma sutuki na mo na boyemma mo gonessa mo na ke emmange estatrio ho ade romal da baka mai singi anga mo fo ate tablaka ma for you anga mo fo ablaka ma go for you. Maar next soon nabi. Gim essay ki adresse ikotin mino relangat. Gim essay ki adresse ikotin dapo. Uno na de bra IYC. Politik partai no ko tay gute sanja de mau tay sandi wan yere. E tayali da wasu kuja ligi. Wo ba wa so gi fay tayali do de ma da sanifi. Baka pe fiala de makolu ku ye fi da liberté. Laisi. Abuku voor essay ki 3 vers 17. Suma piki. We will make you strong wa wakti man. Hida also voor Israël. U demandi shitan puyaso. Wa wakti man ga follow. En wa wakti man wa masaugi wa shudak. Hey, ya bi focus yo. Wa dapda passe ko wifi passi. Dan na sa de wakti maidu. We ko forma no nu lazy. Suma piki. We will make you strong wa wakti man. Hida also voor Israël. Voor dat ede. Jere la wotu voor mi mafo. En gide wa wasko. Isi koma pa voor mi. Fa konja wasko ko gide brada nga de sak unu. Uno konja ko play no Batman gide ma konja ko gide ma wasko. Lazy. Temi taki gide takru suma taki. Futru you sa dede. And you know wasko hem. And you know taki. Fu wasko dat takru suma. Fu libi hem takru pasi. Fu kibi hem libi. Dat sevi takru suma sa dede. Na ini hem sondu. Maar mi sa actie van wotu. Voor je broeder. Voor je broeder.
Dus alle de wickedness dat is maar de unu jadi sabik ba usap sana wickedness uno konja koler de e fu de da abruda na tap unaude lazy. Toku, if you was go dat takru suma en dan ook dai kom op voor hem takru toe en dan ook kom op voor hem takru passi asa dede na ini am sondu maar je bent voor lusu you silly. Unu dat u konja for lusu silly at dwa une for teki of uno teki gimala sto Romeinen 6:23. We want to ete Romeinen 6:23 ya mo giete wa. Abuku voor Romeinen 6 vers 23 because he dede de da paiman voor sondu. Alok dede na paima sondu ubele seng ba sonda te ye broka wet. Dede na apaiman fu sondu. Give me Lucas 13 vers 3. Lucas 13 vers 3. Ja bing? Lucas 13 vers 3. Sa we lees na Bible. As ten Bible jala sama ba do se ekisi anansi te. Want dat why lees da why sabita ki de sa ya ski fa na Bible in. Ida inde pastor mako wa pastor no mako tem wa lew. Na lewo ko tem lew. Na wa mane ko janga galang alake ko tag de mai ko preiki ja. De mano sam next fugeto. Wa de masak mo pa geto sab sam fugeto dar une frere no wa man. Une spanga no wa ma fesi. Lees. Lucas 13 vers 3. Mitaki gi untaki. No, maar if uno drai ulibi so strefi ala malasa dede. If uno drai ulibi ala ya dede. Dan na sa Bible taki. Dus met moiti you drai for salati. Ino sabe tamara last today. Make moiti ti de fi dai. Make moiti fi dai today. Understand? Uno lokte de bra for the day sondu. Maar de madina pustang, de mau big up the week, de masai do wickedness godoro. Maar uno no lokte de bra for the day sondu. Maar take the day now wet, that now a glory. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family.